Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar puangtu John Vanal chuanga zan khadria ka lunglea zin Union Minister of State for Tribal Affairs Renuka Singh Saruta in Voin Khan Sarkar lai pui ruam han hnuai malakna te atlo Union Minister of State for Steel and Rural Development Fagan Singh Kulastean Voin Khan mamit tloin sarkar hotu te akom Voin Assembly budget session top ni minister pathum te demand soi ho ani G20 Finance Minister te in to khom naktuka New Delhi atran anidon Zan khadria ka lunglea zin Union Minister of State for Tribal Affairs Renuka Singh Saruta ichu Voin Khan Social Welfare and Tribal Affairs Department en kol lunglei Chan Mari Vocational Training Center lunglei Chan Mari ami atloa zirlai te chu enge anzir chante anzirlai anzo huna enge ti antum tele anzirna harsanna antokem ti te azota puan thui kholin puan athui ve chin ani hem huna hian kuthem thiam thil chi sang puan thui electronics beauty parlor le hotel management zirna te oma zirlai te hian thakata stipend cheng za sari andong thin ani Union Minister hian lunglei Civil Hospital po in Medical Superintendent Dr. S.R. Ngur Chamliana Chief Medical Officer Dr. K.C. Liana le an thopui Dr. le nurse ten an lo dong songa Union Minister hian now nei na ward HDU le ICU no pang ward le blood bank te atloa athil hriat du te thoktu ten an lo shira hemin hu hian BJP office atlo le ani minister hian zingkara theiriat tlang tloin amun chu nuamati thule boruak thiang him tak chu nunti nuam tu ani thua soya Union Minister hian third NH Assam Rifle kema chochun afaka hemin hu hian Eklavia Model Residential School pukpui ami tloin zirlai le zirtir tu tenen aning koma hemin hu hian Komzol Airport a train Aizawl apan ani Union Minister in lunglei atanga leng pui trum mun a thlen hian Minister Engineer Lalrin Oman lo huakin aning koma Ministry of Tribal Affairs nuaya malakna kalmek te soidunin Engineer Lalrin Oma chuan Mizoram mamo sang te Union Minister hi alo shil ani G20 nuaya sumdona lam hoi in mu khomna Business 20 Mizoram in athlen tura theiang topa thaa anin buas sai thu Chief Minister Puzoram thangan asoi Tukin Khan Chief Minister Office Conference Hall at Chanchin Bumi te Komin Chief Minister chuan Mizoram in athlen tur Business 20 program chuan sarkara afongchel tu poimo baka sumdonal ma ho tulian tak te ako khom dona hei hian thut kom hlok tak athlen abei sayom atia Mizoramin theina aneite le athil hlute baka khwazin hip tak state ani na chu pon lammi te tan sumpe pun narem chang ani zia alo pholan narem chang ani don thu asoyani Chief Minister chuan ramsom pasaria tangin mikhwal poimo anong kaldon thu asoya thlale ni hni maya B20 conference nei tura hian urban planning infrastructure mausum don bultan na handloom and handicraft nursing le paramedics multilateral Business partnership nei theina turlam an thupui berdon ti Chief Minister chuan asoi ani Chief Minister chuan mikhwal local te hian B20 conference tuk chia chapchar kut nei tur chu an hman ve don thu asoya an telve theina turin inbua saina po kalpui ani thu asoi Chief Minister chuan Prime Minister Home Minister External Affairs Minister Commerce and Industry Minister le Minister sang te chunga Mizoram ngen na tilhotlinga Business 20 conference an lo don tirve awangin lom thu asoya Mizoram G20 core team le G20 subcommittee ayo in G20 chief coordinator Puhars Vardhan Sringla chuan Mizoram aron tlo awanga lom thu soin Mizoram alo in bua saina tura aron kai hruaina lom thu asoya mikhwal poimo tak local tur te chunga po alom thu le Mizoram chuan du thu sama mikhwal thlenna tur mason na rural tha anei tok lo thu le anma ni lo thleng tura thei top ero an chhuat thu asoi bok ani Union Minister of State for Steel and Rural Development Fagan Singh Kulaste an Voin Khan mamit tloin tourist lo cha mamit DC pulan nun hluale sarkar mi poimo ten an lo dong song Union Minister hian mamit khopui chunga sarkar department sang ho tu te DC conference hall a komin PhD pek moya project director DRDO chuan mamit district chunga an hatho sang le an malak na te alem ne na entira har sanna an nei te soi ho zui ngal ani district department official tenen central scheme hnoya malak na sang soi ho in zona le chan na hun man ani voin ve khan mami district borsap SP ba ka officer dang tenen masona tur kong sang an soi ho bok Mizoram Legislative Assembly
pariat na thut khom tum som pakhat na budget session top ni voina house chunga zo na pali chan ania minister pathum ta demand soi ho ani baka sarkar kumliam ta a sarkar sum indai lo na phushuk tur le voina pass fel tura be sei kumthara sarkar sum man tura ruam man budget asum da te man phalna bil te soi ho ani voina minister demand ngai tua ho te chu minister pu robert romoya and call sports and youth services department summamo cheng vai bel se somni panganoi somthum pasari sing ni sangthum tourism department sum cheng vai bel se som pakhan nuai somthum pali sing khat sangruk information and communication technology cheng vai bel chenga nuai sari sing thum le sangriat awa in cheng vai bel se somli pakhat nuai som sari pariat sing sari sang sari te minister pu silarin sanga and call agriculture department sum man tur cheng vai bel se za som sari nuai somni pali sing ni sanga cooperation department cheng vai bel se som paruk nuai som nga pakwa sing ni sangkwa irrigation and water resources department summamo cheng vai bel se somriat pakwa nuai somli pakwa sing ni sang ni awai in cheng vai bel se zan hi som sari paruk nuai somthum pani sing sari sang ruk le chief minister puzoram thanga en kol legislative assembly summamo cheng vai bel se somli pani nuai somthum pakwa sing kwa sang sari governor cheng nuai somthum singruk council of ministers cheng vai bel se sari nuai som pathum sing khat le sangriat vigilance cheng vai bel cheruk nuai somruk singa sangkhat finance department cheng vai bel se sangthum zathum somni pali nuai som sari pali sing sari sangkwa secretariat administration cheng vai bel se za somni panga nuai somli pakwa sing ni sangkwa planning and program implementation department cheng vai bel se somkwa pathum nuai som pasari sing ni sangkhat general administration department cheng vai bel se somkwa pathum nuai somli pakwa sing ni sangthum horticulture department cheng vai bel se zale pali nuai somli panga sing ni sangriat public works department summamo cheng vai bel se zanga somkwa pakhat nuai som pasari sing kwa sang ni avain cheng vai bel se sangli zathum som riat pariat nuai somkwa pariat sing ruk sangriat te ania Chanchinthar buat sailai hian minister te demand hi soi ho mek ani budget session nei meka district council chungchang a soilaya atongkam manin chimlam unaw teril ru ati nathua minister pu arlal zirlianan ngaidam adil district council and minority affairs DCNMM minister hian voin assembly budget session a district council ten direct funding andon theina na sarkar lai puin ma alak dan le committee sang adin dan te a soinhua DCNM chungchang an soilaya atongkam manchu a en non le in ani poina du zong ani big lo thua soya mimal pakhat ril ruti nat po sheom ati thu soin chimlam unaw teril ru alo tina chu ngaidam adila DCNM en kol tlak lo ani thu po soin house kaltangin DCNM en kol tu turmidang ruat turin chief minister angen ngalani puan to angin tun thani somni pathum khan assembly sesona Mizorama autonomous district council ten thuna ina lian jok an nei theina turlam hoi soina DCNM minister puarlal zirliana hian ADC ten state kaltang lova central atanga poisa an mu theina tura ruam man na malak na mi pui vote an du wanga thurin tlak lo mang an ni thu a soi chuan lai autonomous district council huam chunga mi pui ril ru atina in nimin khan tlomngai pol sang central young lai association lai women's association le lai students association ten thu chu asiamin DCNM minister chu hausa ngai dam dil tura an phu thu le a en kol mi pui bum du tu chu an ma ni en kol zui tura an du lo thu te an tar langa lai district congress committee le BJP lai autonomous district headquarters long tlai te point DCNM minister an dem thu an lo soi to bok ani central weme huai hotin voin khan central weme officer uniform civil code chungchanga political party le NGO te an thukhom thutkhom a hian pol sang ayo shwai tukal khom te chun sarkar lai puin India rampuma uniform civil code man tumna anei nia lang chu Mizo namtan le India rama nam sang te tan a himdon lo awangin an du lo thule theito pa do atul thu an soya adodal na konga po theito pa tran ho zel tha an ti thu soin lungrual takin resolution an siam an resolution a chuan ramtuk thani somni pariat sangni somni le pathum thole ni chonhuda nia central weme committee room central weme bultuma political party sang BJP INC MNF PC ZPM tele NGO shwai tu te thukhom chuan uniform civil code man tura malak mek na hi kan du lova theito pa dozui zel tha kan ti in tun hi tran ho hun lai takni in kan hria
kan ram nam le sa khua himzel theinan theito pa tan ho zel tha kan ti in anziak ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani ni hi o tur G20 Foreign Minister thutkhom chu naktuka New Delhi a tran ani don External Affairs Ministry na tarlan danin Brazil Foreign Minister Mauro Vieira Mauritius Foreign Minister Alan Ganole International Labour Organization IO Richard Mark Simmons Director of Research Techuan Vain Khan New Delhi an ron thlenga he thutkhoma hian India ram IO in External Affairs Minister Dr. S. Jason Karpo ateldona March ni hnia thutkhom hi atriakang India Marchak State pani Nagaland le Meghalaya in thlan vote thak zo taka hria thei nung bera Nagaland cha vote za somriat panga chuang atla a Meghalaya apo voter za zela somriat panga point pakhat pasari in vote an thak Nagaland ta hian candidate za somriat pathum omin anzinga hian meche candidate pali antela assembly si somruk omna Meghalaya candidate zinga mi abora lawanga in thlanna ti top ani nabial sohyang constituency ti lo bial somnga le pakwa boina engma omlovin mi puin vote an thak ani Chanchinthar chiar ti top ani main Chanchinthlang puite Zankhadria ka lungle zin Union Minister of State for Tribal Affairs Renuka Singh Saruta in Vain Khan Sarkar lai puirwa manan hnuai malak na te atlo Union Minister of State for Steel and Rural Development Fagan Singh Kulaste and Vain Khan ma mitlo in Sarkar ho tu te akom Vain Assembly Budget Session top nia Minister pathum te demand soi ho ani G20 Finance Minister te in to khom naktuka New Delhi a tran ani don chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei te chu ni e